idea ka tha kan ti hianin thil tharla mi tukle midang ti ngai mi lo hi ani angai kher lawa midang thil lo ti sa po ani thayani ma se thil lo omsa midang lo ti sa po ni ta se engtingi siam chatang engtingi ama aya cha in isiamang engtingi iti danglam don ti te in zo angaya amang tu te in anman tur ang takin an mangem nge he aya cha in ala ti the hetiang zo ne te hi chang thei ani chuan idea thar kan ti a han ling vek ani tin he episode ilo en pa hianin chung zo ne te chu chan kan tum zel don bok ani coming to lalma chwani ni a mai intimation a sang kapa hi pulal ming thanga ni a kanu hi filarin moi ni a ona pathum kan ni a upaber kan ya na mi pa kan ya na me cha pakhat kan ni boka coming hi leldin liana nia madina tin min ko chena ni kapa hi boran ma chuwang chuanin kapi le pute kianga kanu hawin inpuya kanoma Mizoram Kailon episode pani na hi idea episode ani a tun idea episode a hian expert kan koma entrepreneurs pani kan kom bokani hemi episode kan ne chan ber chu entrepreneur ini dona business ichan dona thil ma saber chu inge idea eng business nge inge du ti ani a tin no tuna I idea ne kha acha to kem business ne na tlak ani em ti te I inzo ve anga ya heng zo na tele sha tur dang poimo tak tak te ton episode a han kan en chho dona kan entrepreneurs tele kan expert te achangin kan zir thai ang tam ber kan zir dona ni thil thar ngai to chua hi sum don na le khovel kal phunga re reng hianin apui mo em ema khovela hian thil thar ron thlen tu ani fo ni entir nan ma la ya han kal le taila greek ho chanchin han soi zo kila atir chuanin an sipai te hian fei sei tak an mang china amaro chu macedonian ho chuanin serisa anti allet sei an ron mu chuak ta tlat maya chu mi mang chuan Alexander the Great apo a chanchin kan hria khovel aron soi dang lamani atira an fei fit som an man thina kha fit som lia in an ron thlaka an hun lai chuan khovel an ngamani tin Napoleon apo kan hria a chanchin Europe khomol pui thak dang lam tu ania sipai chak tak ai na chana chu ani chuanin core system aron manga core paruk aneya a core tina khanin sipai chitin reng omin rang tak chak tak in an chevel theini chu a hun lai a thil thar ani tlat maya midangina ani velo chumi mang chuan Europe khomol pui aron soi ning le tani chu tiang khop chuanin thil thar han ngai to chua hianin khovel hi a soi dang lam tak taka sum don na po chu tiang chia chuni so pizzo no pangde olek lai college kan kalai te pon so pizzo kalom china kan hu pha ka ngang ai zo langa te potle ma unique de olek te lota senan non se amang te mo le thil dang nge nyang China lampang aron kal thai product ang te po hi tlema attractive de olek hi chuk kalo ka mu hi chang kalei ve china masters ka do khanin delia khanin ka ma coaching hi ka kal china mo chuanin shopping mall pakata khanin handmade so pian lo display china pon anga hanan lo zo china chon he attractive to do hina
chuanin kaleya kalei nor china chuan kamang china ni mase kum khat nu vel khan ka khan lo ti top te ka bakala kalei tor ka kal khan chuan man kha ka do sia khat khami atang khan ania karel taka asyam belam pangkha cholan na mase khoyangen siama khoi munange siam theng ti kha idea kha kanei lauta youtube ate po kan hurngo ta mase khoi changya materials kan la kang ti te kha idea kha om lauta shat san ang kha chuan ka zong ta mo chuanin ka zong ve na salutuk thil kaman lutuk kha lo ni lo wang khan ka zong chung po kha re ve dewa mase nuwa khan delhi a khan mun phata khanin alo om ti kha ka sheta amani kha ka zuk bia chuan o professional course kan neyalom an tiamo so making kha su ka lom lutuka khata chang khanin I ka bia karon kalang ka tiamo chuan khami chang khan ka business ti tumna ang riru khazoron in start 2017 January khan ka start ve to pa in chang khan I ka inga story ate ka da WhatsApp Instagram ate chuanin rin ai to khanin mi khan aron ngai ve na mo a first month ta khanin 100 pieces vel ha ka shal ve ka lom vel to ka chuanin I dekhan thlatin kha ka siam ve to pa chuan thlatin khan we khat ma ka mo ka sales khan min disappoint lo dekhan customer khan non om tho ve zela khanin ka pho chho chal chal ani me chuan ke ma bi ka chuan soap hi chu kaima ka lo lom ema wang khanin beauty soap hi chu I introduce lang chuanin an do shim shimang te kha ka shebik lo ka lo han lo om ve top college kang kala tanga entrepreneur ni to kan ya ka sian me lo hian ka lo ti le ni ti hi ka lo sia college kang kalai tang hianin ni sum don na lampang hi ka ti chho to atlas kal chung hianin chuan masters kan hang kal chho le a I chu tiang bok chuanin engmo sum don na ti ka ti chho le a engmo chena chungte puri lu tuk tur chok nam tin tiang chuanin mani pocket money te lo in tin de thainan tin sum don ne ka lo kal pui chho to a chuan masters kan hang zir chho kha I thilom zia khovel kal mang ram economy te ni chu politics te po kanan shes zau zela ka bute kanan sera kanan share bel zela chu ta chuanin entrepreneurship lo hi chu economic driver hi kovela hian alo reng lo ni ti hi ka zir chuak ta tira chung ka chung den nang sathiam lo khop mai a zep thu om lawa pressure an thin khop mai a he ha takin ni lengin an thoka an thokrin khop mai a ha takin kan thoka ti choni na kan hoa chungtena min pui lo hi chuan a hreom em mai ne kum khat don ka chu nia ka struggle ve a I rilu po kha hreom thin khop mai tak sa ha te chu ti no thaya rilu ber hi a hreom chuanin chu a ha thak em mai a merot chung zong atang chuanin je chho tu tam taki ka lo nei ani ti te ka thak suaka tuna chung ka chungten min pui to em mai a min phur pui em mai a chete a lo te na kan han chang te hianin an lom thiam em mai a engmo changa ne ka tiang pressure tension te aron om khanin keima ka in fuya eng tik ni amoni jang kala minanga min la hriat thiam pui don ani ti hi ka ring tlata chu tiang tu po chuanin rim takin kan thoka kan beya ti chuan a to pa chuan ka chung te point min phur puin min lo tu pui em ta ni Mizoram Kailon TV show a han entrepreneurs balingot kan kom to a ani han an har sanna nei te min shil ani tuna po hianin kan hu chan chu har sanna tel lo chuan tuna an din hun hi an thleng me alawani har sanna shang an to ka an mani nge po in win tok lo na te an nei chin ani an chung te an shan te nan lo du pui lawa til thar an ti ani awangin risk te po alo sanga chumia chuan mani in win tok lo na te po alo tam chin ani tin masial tu anni a midang ti ngai lo thil ti anni awangin an tan hian risk asanga midangin nakina kong ol samjok an lo nei theina na masial tu anni na anga hian an har san na to po atang em ani ma se heta kan ngai poi mo zia chu thil ti a he ti lo chan tur tam tak an neya kati to lo me yang ti lo chan tur an nga ani ma se chung zong ai chuan an har san na ngai poi mo lawin an ti du chan an du dan an ni du akha an ngai poi mo a hemi an kal tlang pui ngama an vel ru pun mang awangin tunang hun hi an thleng thei zo kani kazir theyang em katita chuanin kapa khanin
kan soi vel po khanin tha kha ti thelo ni chu chan ke ma du dan ka soi po khanin ani she thiam cha lawa ni chu a chan chu ai zo langa chan he commercial soap kan mu chen pa ngai life boy family fel ang kha ni me ta awang khan tha khan tilawa chuanin baka ai zo langa te chuanin e zon na tla kan ni lawang ai zo la chan so ka na hi thapera me che tan phe chuanin ho tam lo pon security oma khan titla ta chan ma se I kadil kanin dil chung po kha relu to kamo chuan ma se a phal lawa ka pa kha chuan I atopa khanin kazir du long kha activate te deuh tun tu na chuanin I a course fee te kha ka soya chuanin nangman itilui du ni chuan nangma thu thu ni an te ta mo chuanin keima khanin an fees te kha ka zuk zo ta chuan ren ai khan lo tawa a chan chu professional course ani wang khan keima khanin ka in nge paisa de ka call ve a chang ka pa bola han ni le ka call me ka call I dai vela ka kal don ya ka ta I thu thu ni me atia chan ka in call zo vela hang ka zukal kan pile pute hun lai chuanin lo ne a izon kha an profession ber ani ta chuan kan nu le parte stage ron thleng ve le ta generation chuta chuanin a trend to roin thak le ya sarkar na kha an izon na pui ber kha aron ni chho ve le ta voi ni thleng te po hian engemaw chena chun la ni ang ti chuanin a trend to roin thak le ta ni ke ni hawai chuanin kan thil thlir dan te adang to em me ya mani tuina zona vak kalngamna rilro te kha kan nei chhotan ni hiang ka hre thina chuta chuanin ni e kan nu le pa kan chung te chuanin kan himna tur kan security tur ai ngai poi mo em nanghet nei te chan chu kan mahun tur min ngai to pui tla ta wangin a om lu tukta ma se chula ya tak chuanin kan soi do chu mishing tu po hi pathian hianin talent nin te a thiam zong tui zong nuam ti zong ai nang lo thlo mai ni khalaya kan workplace kan hun man tam na bera nitla da wangin nuam ti ta kan tho the ni poi mo em ya ani lo chuan phuri tanga wangai na chen te poi om ta I khalaya kha kan tui zong kan kal nat ngam kan kal nat ngam te kha poi mo ka tia mizo te hian na ti shim kan enda ni adang lam to a kan pile pu te kha chu tuna kan entrepreneurs te soi ang hianin huan lama te lo lama te anin lo na sa ani kan no le pa te chuanin nget an ngai poi mo a sarkar na lama anin ti mu na sa a tuna kan generation ve thung chuanin sarkar na le khatyang nget ringot kha kan to lawa mani du na mani tuina ngai poi mo in khatyanga changa career siam chawa mani in tun din hi kan tum to ani hetyang we ru in khak chau ze la hianin in sha cham to na apoi mo ama kan entrepreneurs te po in an soi chu in sha cham lo na awang hian har sat na tam tak an to kani chuwang chuan tu na kan entrepreneurs te tan po mani kan in sha chama du na kan nei kha atok lawa kan chung te le kan bul nai ve lami te po in kan in sha thiam hi apoi mo ve ani keni generation a chuan mani du na te mani tui na te manga ezon hi kan du to a mani in tun din ye hi kan tum na sa to ani chuwang chuan sarkar nga mai lawin mani a business chana entrepreneur ni hi alar chan a kanin ti mu bokani heta hian mani chawin kan du a kan tuina te kan follow du kha atok lawa midang poi min sha thiam pui angai ani hemi a hian ke mani chawin kan du ni vengot lawin kan no le pa te po kan chung te po in min sha thiam pui angaya hi kan entrepreneurs te po in har san na an to lian ber zinga mi ani a chumi kan sha thiam zel don chuan hemi entrepreneurship poi mo zia le a hlut zia hi kan sha thiam sak zel angai ani engemaw chena chuan har san chu kan tok ve a chan chu thil thar te nin na la ya khanin I vendor pakhat ni pakhat nei se nu pakhat kan vendor pe chuanin online chu a thalawan ti in bum na ni anti tia kha tianga min lo ngen niang min lo chhon te po kha no ma ka tiang vel te ka kan la nia engemaw chena ni tamzo kin
sẽ thiểm em tỏ mấy là sẽ thiểm lo tấm takin lo về lệ thâu mang thiểm lúc tục lâu te lại khăn mấy rồi chú chẳng cần na có về chẳng cần nên nó rong ken tel dễ là ni vàng hiền nên cái lại cái chuyện har sẵn em cần to cái lâu kan entrepreneurs te pani marginally amai point thil tharlu tuk antia ni Mizoram sina chuan masela anmani le entrepreneurs dang tam tuk point zona an don fo chu in elna lo ta se midangin iti ang khalo ti ve ta se alo omem nangma tam business chat pa em ti hi zona an don tamber pol ani a mi in business an chan don po an hlo thon chan ani china ni he alo lo chan thuma uma ama sabera chuan hetiang in elna a hianin nangma relu kha poimu ani irewa he mi te hian min te chadon iti don ye anmani ain engtin ye ka ti tha thayang te a ti in chani la don ti kha in zot lang nangma business big ngora khan engtin ye ma kala kanga engtin ye chan kala thayang ti in zo kha poimu ani apani na chuan hetianga midangin ithil ti ang anlo ti ve hian in elna revu pulawa in puito na revu a the ani Mizoram kalona kan entrepreneurs lo tel te po in an soi fo chu keima aka ti thelo tur min ti pui ti hi atam a thil tum in ang in neya in thil ti alo in ang po ani the ma se atitu an tom po le a market azawa customer inga zoka mani chawa I thlen thelo ram po khamidang nen in puitonin in thleng ho the ani ti khashia renga cha ani apathum na chuan thil in ang cheu po ti maula in thil zor po lo in ang cheu ma se nangma in danglam na enge ine I customer te khanin enge an ngai hlut chan tur che ti kha in zo apoi mo a nangma in I thil siam I thil ti ya khan enge I ngai hlut kha I customer te po in an ron ngai hlut sak ve che anga I thil ngai poi mo kha chu I customer te po in ngai poi mo a an nei do na chu wang chuan customer po in nei tam pha jok sat do na ni competition hianin ikan thil thli dan hi poimo khop maya ke mani bi khan soi taila ka tenga midang bul ron tran chho venom khanin kan revenue hi alet dong khan pung tlat maya ikan market nanon ei hek luayang tia ngai to na siam thei li mek lai khan kan revenue kha tum dang zongai khanin aron thatat maya chulai chung kan soi do chu competition te hi ni sum do na chung competition te om ni turania heng te hi ke mani mason zel nan kan thlen chin tang mason zel nan te min pus nan te kan man tiami poimo khop me ya asan pa ove el run kha angai chong me lota mar lai chun ke mani ro khanin tun ai thale zolin eng tinge kang kalanga eng tinge kan survive thayang ti lai kha ke mani a kha kanin en chiana kan thlen chin tang mason zel lai kha poimo khop me ya chuti ni lawa midang va el ran le va thli ran chunga thil ti chonin mani le mani keng ki shom duwa chulai chu competition chu om so zel don om so zelang maro chu ke mani kan poi mo ber kan thil thli dan te sumdong kan ni chuan nei sumdo na hi ke chuanin mon nang da ka shil ve chin dana chon midang te tran pui ti hinia business sumdo nei chu chulai rilro chu kan chu tiang rilro do lek chu kan puthia poi mo ka tia midang tran pui du na thin lung puwa thil kan ti lo hi chuan a sum rengot kan ngai to hi chuanin thil ri afu thei che chin lawa chulai chu kan soi tel du bokani handmade soap aron lar chawani mi tam takan aron sam chawa hi atha ka tilu to ka chan chu I lelama chuanin I anmanin aron siam be kha chuanin I kemana cover shal phak lo na angchin te pan lo cover ra tikhan an lo tilara handmade soap te po chuan kema tan te ponin customer kha anon tam pha ve zel ani I suta Millennium Center ka oma first floor ason ko oma I milshan ngai lo te pon tlai handmade soap dor ani am te an te anon zong chak ve ama miron la do ngai lo te pon handmade soap zona omani ti an sha wanu daron kal te pon tam ve a kawang khanin kema tan chuanin min aron siam ve poina pakhat ma om lawa mila shangai lo te pona miron pan phana zok ani lu tuka tin mani siam mani ingredients do big kan lo siam te pokha lela ma kan customer te pon an do zong ani cha anon kal le me ya hetamin an siam awanga customer chan pha ang te kha chaw om chang lawa amang thang chuan tha ti so anon let le zel thawa kha ha tuna hi chuanin kan handmade soap kan tilar veka kha customer thu ni to in ka shan kal do na kha
chuan kan siam sa an lo du zong te a oma i than ti te ka chaw anon kal be zela tin mi dang te pon kan ingredients ang deuh anga siam te pon lo nei veang khang te po kha ke mana ka va cover phak lo te po kha an lo cover anga kha chu inpui ton na ang deuh te pon ni veang handmade la chhauna zel chuwang chuan tha ka te ko me engma har sa naw min ka shela marketing lama ke chan sum don na engmo business idea kan lo nei ta a ka business aka thil ti tlak taka ni don nge don lo ti lai khan ya kan zir chiam sakha poimo thing ke mai na poimo deu deu ni ka ngai chu pakhanna chon a scalability hi a poimo kho me ya sum don na thang zel thei tur ani em ti lai hing taka zir chian a poimo ka ti ya tin adot le a chuanin employment generate thei ani em ti lai te poi kan thlet la poimo a tin adot le a chuan poimo deuh bok chu society problem engma problem kan solve an ti lai hi i kan en ngona poimo a hlok nia kan ngai wangot khanin long nia kan ngai wangot a kan ti khanin midang tena an lo don sondana kha midang ten chu ti anga kan ngai anga min ngai pui le si lo khana customer tu berin khalai khanin thil fu tok lo ka om thina ei entrepreneurship a chung kan tia problem solve kan ngai poimo em ya kan ram kan khotlang kan rama hian eng problem nge om khalai kha engmo chen problem kan juk solve kha chuanin business aka survive don shimshima chumi te pathum chu poimo khati khop mai na ti shimshim kan enda ni adanglam to ma kan pile pu ta kha chu tuna kan entrepreneur se soi ang hianin huan lama te lo lama te anin lo na sa ani kanu le pa te chuanin nget an ngai poimo a sarkar na lama anin ti mu na sa ma tuna kan generation ve thung chuanin sarkar na le khatyang nget ringot kha kan to lawa mani du na mani tuina ngai poimo in khatyanga changa career siam chawa mani intun din hi kan tum to ani hetyang ve ru in khak chau zela hianin insha thiam to na apoimo ma ama kan entrepreneurs te po in an soi chu insha thiam lo na awang hian har sat na tam tak an to kani chuwang chuan tuna kan entrepreneurs te tan po mani kan insha thiama du na kan nei kha atok lawa kan chung te le kan bul nai ve lami te po in kan insha thiam hi apoimo ve ani kini generation a chuan mani du na te mani tui na te manga ezon hi kan du to a mani intun din ye hi kan tum na sa to ani chuwang chuan sarkar nga mai lawin mani a business chana entrepreneur ni hi alar chan ma kanin ti mu bokani heta hian mani chawin kan du a kan tui na te kan follow du kha atok lawa midang po min sha thiam pui angai ani heme a hian ke mani chawin kan du ni vengot lawin kanu le pa te po kan chung te po in min sha thiam pui angaya hi kan entrepreneurs te po in har san na an to lian ber zinga mi ani a chumi kan sha thiam zel don chuan hemi entrepreneurship poimo zia le a hlu zia hi kan sha thiam sak zel angai ni ne tuna hianin entrepreneurship development scheme noya component poimo da do me patni Mizoram Rabi Micro Startup Capital Competition tile Mizoram Kailon Business Plan Contest ya hi khalai kan fiat fia le zual thainan tlema han soibe kha kan du dewa component poimo de mai pan hi ania Rabi le Kailon tin sei tam nei lawl samjong i athave ve a ke atel ve kami competition pan hi atel ve kan ni nalaya khanin love experience to tu kan ni na zona tanga han soi kha kan du dewa lok thak ve ai Rabi ate chuanin i pakhat na pan hi na ka chung lo ta sum don na ti tlak nian ngai kha halai khap i champui nang deu a funding a kha anti sakta paisa kha kailona ve thung roi chuanin competition contest ani nang khanin pakhat na pan hi na pathum na ka tiangom kha ni ta chulaya chu kha difference lian do ni ta alok thlak dun ve a kailon hian soi ma sa taila i kailona chuanin bootcamp kan nei thinta ni riak lutin IIM Kolkata Innovation Park tangin mithiam professor te le katiang mithiam tak India ram pum ho pang po nge liang anron thina i katiang ho khan in swalta khan i mani mi malin han ti don taila mani mi malin han approach don tel thil thei ni lo ma se katiang platform khan in siam sakta khanin zana te hianin tleivar don te khanin kan project kha ten khanin kan study ya
in tinge tu na ya thale zwala kan ti thayang in kim mai ka detail do khanin in kan business ka min en puita a boot camp ka alulai berania lelama poisa te chu loman te chu tupong kan duang ma se ka poi mo ber a ka ngai lawa ke ju ka tel chan ta ka po ka boot camp khan ya chan chu boot camp pa lok na kan saraka a poisa ne na te khin phei chuan in te khin ra tam lu tu ka tiang khan ni tla da wangen boot camp ka lok thak em thil tam tak kan zir chuaka thil tam tak ke mani sum do nam mai pia lama ke mani mi mal sim sim kan personal life sim sim ate po khan in long na tu tam tak hi oma mi dang te ma kan ba in present dang te khang neu ne wang te kha chuanin rabi ve thungai ro chuanin ati tlak ni an ngai sum do na ti tlak ni an ngai kha poisa kha an peta khalaya kha a thave ve a thada nei nang lawa khalaya kha nge niang thengkha ti chuanin lo khai khin te no thilom pal thei ania kalai kha khai khin kha thalawa I ram maso na tu mi mal ram maso na tu ratana component poi mo tak pani ani tiang kha ngai mi ila I akal mang le akal pungai nang lo wa khai khin wak chi po ni lo a that dan ni nang lo wa a that lo dan a that dan ni nang lo wa akal mangai nang lo sim sima kalai kha kan sia ta tang kha kan sei ve do sim sima ni kailon kha chu ka lok pi lut to ka sabera chuan a chan chu I kanan tel khanin mi chi sang sang kha kan tel ani kan business idea te point ang lawa a chen chu service lamte anya chen chu product nei chi te kan chi sang sang kha kan om kho mani ka ta khanin competition po sanga mi te po unmature to a kha te anga business contest anga chuan no pang chelu to ang de han lo tel to lawa kha wang khanin ke ma ni business ro po khanin aina sa khan ru kha kan pek zwale phani chu he kai mani le ke mani po kan study ve na sa contest ani angin kan chang ve lu to ka mo chuanin ka lok pui ka ti to pakhat chu judge te khanin question min zo khanin I judge ka pathum khan oma top 40 a khan ne tain ka sha vainu pakhat khanin min zo kha chu handmade soap te chu a oma vairama te po a sareng ani to a chuanin enge unique na chu ti kha question kha ta chuanin ke ma khanin ke ma ka soap design chang ba ka khanin ke ma strong point tur pakhat kha chu ama ka lo nei sa ve kha ka ha ka soya chuanin an mani khanin chutia nei chuanin he mi siam ami ila toem kha min tia chuan le lo he chu ke ma idea ve nya mundanga ka sha lo lana lo omani chuanin kashelo hemi amoina hemi anal na mo attractive na piala ma he chan he chu ke ma own idea ni ve a hemi big to na ka soi he chu ka tia chan ani antia chanin kanan search ange antia chanin an google ta chan sop sang sang ka nia an hota nal de te kha lo tamlu to ka mun danga te po chuan ma se an ena ke ma na ka strong point to ka da kha an mo zo lo wang khan kha ka plus point kha ni ve ni chuanin sum don na tak atana ka man to wangin part time angani lawa full time anga ka pek to wangin atona chon chung ka angde thorin kan chang ve to ka dor te po kanut ten min nga saka min phopui ve to tuk ama ang kha chu ne to lau khop me a hlotling na te kong tam taka no mo ve to wangin tona cha min phopui to khop me e zon na tlak tak ka ngai ve to sarkar na tho kher po he an sai to ngai la chu chang ka lom be lu tok thil thar han ngai to chua don hian kan har sat na kan ton mek te hi lo tangkai em maya MZT wa kan professor kan thian pa an tho pui Dr. Madina kan ti chuanin idea generation a thil poimo em chu ati chu ama sabera chuanin idea thara kha kan mamo rengem ti zona kanin zo thurania atia apanina chuanin a practicalem ati tak thengem a man tangkai tak thengem ti hi kanin zo le nga ya tia chuan a pathum na chuan sum don na bi ka chuanin
sum do na tla kaniam commercial thila business a akal pui thiam ti hi idea thar thil thar kan ngai to chua kha kanin zo fu angai ni atia chuta chuan problem har sat na hi rem chan na kan siam angai ni ti lai te kha he thar le taila tin hei sarkarin thalai te thang thar te ma khwa angaya entrepreneurship scheme thatak kan han kal chho pui ta hemin hnuaia hian Mizoram kailon te kan han buat sei le ta kan tum bera chu thil thar ngai tua chuak turin thalai te thang thar te kan nu le kan pa te mizo mi pui te hi chutiang ang boruak ka chu kan khove le hi in siam teang kan tia entrepreneurship development scheme hnuaia hian micro startup kan ti te kailon ti te awareness program te training sang oma tin kailon bi kai chuan in business idea competition ania ngai tua na thar idea hi apoi mo em ani tia kha kan soi tel du bokani chulai te chu Mizoram kailon ina kan tumania mi tam tak te po ron tel se kan tin i idea kha atrange chalo ti chu zo na sang kan she to chea hen zo na te hi chang thei ani chuan kalzel dan tur ngai to angai ani I kalzen a khan eng business model nge I man don tu tinge I thopui don eng ang tinge I mamo don man roa enge I mamo don ti te eng tin nge ma I son chawang ti te eng tin nge poisa le funding I mu thayang ti te hi in zo angaya heng zo na te hi chan thiam angai bokani heng zo na te hi episode local le zel tura kan chang chho zel dona chuwang chuan lo en rem tur po in kan som hna la cheu